Besok rencana hari ini petik wae. Kosong sedanten. Nggih, mau terusin Mbak Epon menika Mbak Inem. Bos Sunar. Ya, capo kowe ning kene. Terima kasih. Besok Bos April anu, syukur. Parkiran Agus belakang. Kok burak? Anu nih, burak. Mau rusak videoku koro-koro wafa. Ngene ta? Wis break ya Allah, pertarungan tok saiki. Parkiran Akong. Ha. Alah, pakul cakung. Jalan belakang. Halo. Hari. Dosi.